Kumba kapau haga Bible. Kalong ba ublay uda ikerpang shisha ya kacay benriu Israel, lane ya kari Israel. Kumta kalong kabae ya kanu kari, banjop ma persya ya kari Israel. Kat kum kaktin ublay, kam tam haga testament kabaren, kaya tu bontam syapang kine kikon Israel, lane syapang kacay benriu Israel. Bat ngin syam habaki Israel kila sakma keleng kapertai, bat kilangat haka jingtim kaba syirkai bha, bat kumban chupan kenmau kawai ni kita ke jingtim bakrau, kalong ka jingsya penyap adu enriu paulak ngun, hakti jongki sipai u Adolf Hitler, haka senam kat kendai spa saupusan. Hendrai hapadeng kat kata, tang lai senam hadin kata, haka senam kat kendai spa saupupra, kelempoi perkat ai ke UNO kelapan benar bagi Israel ki badan keleng saudang kepertai ki de ban lek pai pat silaga jonggari ban seng pat ya kahima Israel kumta nadu kasnam kat khandai spa saupupra haduk menta ka Israel kelayo elaga jonggari kumbah nyu pusan teliki senam kane ka penpau ba ublei ula lompat ya ki Israel hadin ba ula pensa kama ya ki kumba kaktin cung ublay ru kladep kren syai haka Bible, bat ublay uang bat ngan lom ye ki basa na kakenhun jonga, na kiri baro syai ki bangalabe no yaki, bat ngan walampat yaki syaka jingker jongki, angka kitab Jeremia arpulai lai. Kumta hadin baki Israel kilayo ye gane keri lajong, kumbah nyopusan senam, kalalong sisa kabakiu irat hakiliang baro. Kalalong ru kawai na kiri kraubuar hapwa kapertai lane kita ki super power. Watla kalong tangkari kabarit kumta ka jinglum pat ublay ya ke Israel, kapen i bangi haki sengi ke bakadu tam. Bat ngin yo i ru ba ublay upendan kam ya ke Israel kum ka atiar tma jong haki ne ki sengi ke bakadu. Ka Israel kalakiu syaprang haki liang ke jing start science bak teknologi, jong ka juk menta. Omdon bala ban mudur ya ka jing start baka kayo hakini kisni ki ba menta. Bat ka ktin ublay kalaya thu ru baka Israel kandai ka wei ka atiar tma ublay. Bat ka ktin ublay ka ong ba ublay Ukraine ya ka Israel kumne. Palong usdi ya pom jonga dapangan penluat ya ka jat benriu ya ki nong syun bat dapangan penluat ya ki hima jong ka pertai. Dapangan penluat ia kinong sensyar, bat ia ki diputi, ongka kitab Jeremia sanpuwei, arpau arpulai. Kumta lingba kini ke jingkran ke jong belai, ngis ngutu isyai baga jing ej kerpang ublai ya ka Israel, kalong kabae ya ki wei kiri jong ka pertai, ban job ma persya, ban yele ya ka, namar kalong kumkan nasar ke jong belai. Namar ngin ken mauru ya katma Israel bat Palestine kala ja nadu kipuar u David bat Goliat bat ka Israel kala yu banjam bat haba pai pat syakatma persya ya kine kile no Hamas bat ka ri Israel kala deb jateng sausin mensywa hakikat san senam balaleng kata kalong arhajar pra arhajar khat saw bat arhajar puwei. Barka Israel kamju ailat igileno Hamas banjam hakum kini kisnam balaki katma barka bamenta kedegasin kabasan hapadeng kileno Hamas barka Israel barka jingkeli kalong mano banjam tangbang yu isyai barka jingjob hi kadan hakti jongki Israel namar kakti nu belai ka ong uturai un sayale naga banta jongpi ong ubelai ki Israel haka kitab Exodus khatsau parlok ba iye bankren syapang kari Israel kalong ga bejerong hadu kata-kata ga jingya lenti ga jongka hagi por hendai ga de gari ga blasyu sya her thma berkari ga ba em tang haga thma ngi ken mau kat kum ga tin jong belai ga yathu syapang ga jingja bat usem pharo bat ki wei pat ki sem haga tin jong belai kumta hadin ga ta u belai ula walam pat yaki syalaga jonggari haga ba kila yo pat ya kata kari lajang bat dai daga jinglum lang ke jong ublay kepala penlong ya ka menta kum kari ke baklan te ban kren syapang ka Israel kam kut tangkan ni ban kren syapang ki ege baro
re persyang panwat hiru dalade kublechibon